Ebara baba ebara mama tena nzoni gango na tia kutasango tie ti la kisano dali mochibi Afrika litia sangoni aikitonga so ngotala kwa asi saki otana ndoni mbango myombe so aiki a wamanda ngombe sisi ti be Afrika kwesi asula so mandako ti boveti college wala BC si fade a zinganga ti kusala ti sungo mandako so aiki fade lo solo eki waenda kubuna ndo kwa ti gbe saki batene ti manda ngombe ti Dieu donné gaza logo si azi yangani si efangana la so beni kpongo molongo a bagi meni tambura ti kpongo molongo abagigila so aike bumbiti awa kpongo molongo so irini a ke tambula ngangunga na bumbiti amical tia ancien enfant de troupe si a lekereni baba mama alitia sangoni kwela asangoni na molongoni Kojo bia mokozi tingurubia aye dala suti yambana kubuti kusala ti lo solo ke lembeti siti Franzi so aike na be Afrika dali ti pikango patarati ya kotazo sesu aduchi na ndo teneti kusala ti maboko na maboko na koto ti be Afrika nga na koto ti Franzi nga na teneti mungo maboko dali ti amungo akusala ti maingo ti be Afrika e baso a limoni aike nduru pepe e ki continue la kwena ya ti asango ti e ti fangana la sondo kwa ti gbe sa ke batene ti mungo maboko nazo so ki na ya ti tingangu alekere la so meni kapa ti tongo mbera na azo kwesisi aike na ti gbe vaka utati gbeta ti bongi ndali ti zingo atereti itati isolani si aluna ya ti concession ti danzapa Saint Mathias si aini kwa atame agbechi lo solo ke sous prophète ti bongi centre Florence Demba ngana lo solo ke wayenda na ndo kwa ti gbe besa ke batenti aso ki na ti etingangu atenando na ngati Yannick de Claire Gobenam ngana Alvin Bombari ndati timingo tereso aiketi tombera na a kutazo ti kodo sosi aike na mbege ti baba utati bongi na ndo ti pialo ti zingo akwa sosi aluni na yati gbagba ti danzapa wa mokondo Mathias ngweso amulege na kwa sosi akoka pa na yani ti tene ala fa abibeta la anga na ala soro ambina kota tene tonga so ndati nzoni cha kusala sosi ti tene ndo kwa gbengba so a bien apale sosi asilani na mbege ti bulata lo solo ke kuta wa inda so abatene ti bomingo azo na singo ti lo na ti kapa ti timingo tereso so yingani kodoti aleke gerecha iko na megeni apeti buzo na mdoso sazo ki langu dape mdoso ke zazu da chulu da kinde na mdoso za ki langu da kinde na tapande tonga na ichinga ngwasi na ichi podgoso amina zo buda chitene alwazu kiki na icha vakaso sazo langu da indachi senichazo akinzona petite na isa ngbato so silaso ministère de action humanitaire solidarité na réconciliation nationale na beti bangondo chi ministre Nisa Kelina Josiane de Makasu igati tene ileke gereti zingo tangacha itachi so alwala na yachi tingangu so na nduchi site wala terrain so keti église catholique so ke Saint Mathias na yachi quartier Tinginda so ke yachi 3e arrondissement batati amuzilimi ti kodro ti be Afrika na legoti lo solo ke mokonzini akire singira na gbati kodro nga na nguru gbati lo ndali ti bangondo so atene lani kotakpala tina kodro ti egi azo alukwa na danzapa na kaiso fadi unda pa enzapa sarta iso agatonso mais siri agawe bikimbite siri agawe parce que mana na be Afrika siri ake pa mais petit lango na kwara terti ya pe biri ayeke bulata na pekoni kete ayeke ngusima lasso ake dujande Saint Mathias beni la aussi ake dujande beni kwa aussi ake na mosquée mali makaka aussi beti ake nangia parce que na porsuite beti kodro na membre du gouvernement tilo na porsuite ministère action humanitaire ngangu mlenge timbi itatimbi tiwalisu yini ibali agata tena koza ke fadi musuma mais musuma ni agata tena wa akayisu yila puisque je applique la ngona kwa okope nduti kwa keda ni la si na tila ngana nzapa yi ala ba yi mama ga bani fadi il est disponible et qui ça na cause sociale amu chrétien musulman tete chrétien musulman do dapo iko jare contre so agasi pour cela gatene tete musulman chrétien il a dit genre dans nous na nzapa na ala aussi awo businga puisque to ala muya pezu za kebe ya pe ala muya wazi ala bunga sa mutene zoama ibeti yake na ngia
donc a sifari tena litia kota sangoti so aikila so na siti be Afrika kwesi ungoti awa manangombe tia on saki ota so si aikina damanang bichi 3e si atonda ti mandakoti sungo mandakoti BC wala brevet de collège nandoti be Afrika complet kwesi aikifade le solo ki wainda kubu nando kwati ben parce que bateneti fangombe ti Dieu donné gazalogo si azianga ti kapaso polele na damanangombe ti lycée 40 na batati bongi asa onandone angati Prince Junior Maliavo ngana ken priva likundu ngweti tatene asi awe na pekoti zengumba ya ti mandango ye akizama ti BC atondani laso na ndapelele so nando ti mandango mbeti so Irini Marie Jeanne Caron so a kapati zingo yanga ti akizamani atondani awa mandango mbeti ni aike preawe ti tene ala tonda ti a kizamani lusolo ki wainda kubu ti ndokwa binyo biati fangombe ti loki fanai anyesi a wamanango beti ngana ala su akibandu na ndutala adwati sara ni ti tene akizamasu agwenzoni amolenge so i tena ala fayanda pesi tena ba depuis nge gomba ya la si ala ke mandambe ti so tinguso et puis ala ke na azu so si ake fanala ye ake munala wango. Donc, il faudrait que le Sara Yesusi litilo a le Sara. Et ti a ceci à la que na tereta la titena à la bande ando chala à la inga la kwetona manda kwateda a président ti Santoni a que Sara Abumbi Kojo na azo ceci a gati Sara kwa ti bangondo ando ta molenge wala ti corrigingo ambe ti ta molenge so. Donc, je pense que Timbegeso tena ke damingi pepe parce que déjà na ati bumbiso kutazo solo kanando ti centre sigeso je pense le tena mingi na azo so agandi ki tena ala surveiller wala ala corriger amanda koso tinguso ambetiso awa sungo kizamani akisara akande ndende na ndoti amandango ayini pression d'académie so pale ti singo chambe ti nika keda pale ti sarango amanda ko so keda aketongo so si azuso akebando ando kwa ti sungo amanda ko so ala boli tala et tinguso centre ako c'est-à-dire que inspection d'académie ako akene asuje tulu mbitene bien inspection d'académie ako akana suje tulu so ala ke sara donc tinda prereso ala kwe à inspection d'académie soit que ungoni balu senati kodoti à la kola c'est là que sous mandat koso et à sujet ti inspection accord akeda ti ungoti amolenge na yati kodoti kwe à la que sake bale otana ndoni miombe na ndoni bale mbambra so aketi yati kodoni kwela akizamasu atondani laso ayangani akikanga ande kekireke et qui fait de la sona damana un petit complexe galaxy si akapati mandango yendali akapati fani useti bango ton yasali petit fazasi beni fini pia lo sosi ani bichi mulege na be Afrika ti sara kusana ndoni jusqu'à ti sinangu saki usina ndoni baloku a bagigi laso si akendani la si lo solo ke gbe bien ndo kwachi gbe basa ki batenti économie Moïse Zami aziangani si lo gana iriti gbe basa ki batenti économie asangona ndona yati limoso Kutachimingo teresusi abumbi akutazo ti ando kwacha gyandende ando kusala na be Afrika ngana ya bumbi ti société civile aiketi diko ngana ti ye poko ti kojo buku sosi abalani yani na kojo temingo teresu ti ba tongana nyesi si alimbi ti tene a inga a défi wala a enjeu sosi alimbi ti tene a mulege ti tene azala si sebeni kotambe ti sosi aike fa kekereke ti be Afrika ngweni a mulege na wainda kubu ti ndo kwa gyembe sake batene ti ekonomi ti umba mingi na la susi akoka pana ti kutati mingo tereso ti tene ala mu tere tala ngangu ti alimbi ti tene awara meni zoni kusala na peko ti kutati mingo tereso silumu akongo ni ti kiri singila mingi na awa mungo maboko ndali ti so ala nzempepe ti mu maboko na kodoro ti be Afrika ndali ti maingo ti lo na rusu kapati kusala so la so itati miso ala sala so ake ti fana gigi purele ti tene kodoro ti ambana peko mingi il faut isara ko tene Juste le plan devant, il faut y payer sur Sara Kozo. Il faut que Sara fasse so, il y en a limite Sara c'est une amona de Guinée.
ni la si ala sara déjà pour sala mingi nanduta iso isara kozo a keta piano a nyeso isara a plan yira na plan isara so jusqu'à la soirée gana injoni ya a fina plan so isara so injoni inga nyela mbrimbi a partir na nditena a sara si usarati a ndegeni ni ala ti solution ala ke bande a qualité la ikani a qualité so na ndutinye azwala ke papa sina ya mingi na bagenga aussi azo so kwena tikodoti na dendende vraiment sara ti otoanye a population sartela toye a ONG sartela toye a famune maboko sartela toye il faut abaye so quoi à la limite sara tena maboko na ici ina bara begini dati so la pour de sara so la kwenati akapati ya kutasanguti echila kwiso echi fanala so da mapati da manangombe chichi fateb so akanga laso ayangati dachilo laso biani tentingu so ekeda eketonga so si daliti kangango yanga datingu so meni kota matanga abagigi laso na ndokwati manangombe so na batati bongi sauna ndona yangati Clotilde de Jean Diber ngana Rollin le meilleur mandekuzu na likiti a pokoti ya sukusi ala mandatene tinti ya mnyambe na ndoni da amulingiso afana asewatala so trahison aiki shoni batango zona be aiki nzonye pepe fandaranga aiki aisosi aiki limbisitene a gana siri na ti kodro pepe na ligiti angati ndara ngana abia apoem na dialogue sosi amulingiso afa ala tisa ababa na amama kotitene ala batanzoni aiso angureyi na ngala limbisitene ala yekototala singala mumaboko na kodotala titene kodotala amai na bango aitonga so ngia sibeti ambini ababa na mama mingisi ala fraternity betala besibeki na ngia parce que aiso kwa fana mingi ni leke bale tiji amingi na ki tene pikote aiso fana la ipa sara kita sketch comme si ala ki a professeur na madame chala et puis besibeki na ngia mingi asara ni pale ki Abubeti mingi parce qu'elle a tenté dans l'outil siriri, présence sociale, dans l'outil éducation, il mon âme aussi, à la sarni sous forme de poème, na bia, et puis na récitation sur la sarni, en zernabeti mingi. Il va pas aller son meni à présenter, à dans l'outil thème bende, et un thème sur la fana, un thème sur le document éducatif, qui merci na la sport, à la fin de l'outil. Damana ngombeti yakindo sosi melenge alimiti tene amai. Akinando tene tonga sosi coordonnatrice damana ngombeti so lo songa lo gana iriti ababana mama ti ambolengiso ekimana mbeti so gana kota wainda ti damana ngombeti so ayamba mingi ababana mama kosi amuma boko na awa fango mbeti sosi asasi amelengiso amana mbeti so njoni na ngakota wainda ni fangati beti lo ti ingangoyi ti amelengiti dama paso liga kotonga ti sosi ataso akpala ki dan me ayini ko atambula nzoni liga kotonga na akotela so akiri na tene matanga so abundi yanda peso ake matanga tikango yanga ti kontigi sa kusala ngati nze myambe ndambo ni ngati nze bomba yalla banzo ntene ya te akusala ti laso parce que akita mlengi wa kika ipeti continue na tiwa maleso warani ya peso si amlengi ti ninga ti kubela ala ti kubela ti varicella ko farida kubela ti palua ke da e bato ngana ke gana école ti enseignant mlengene e ka gbata la kumana yanga da la ka hôpital ake sare zona pe wango si ke mone na baba na mama ke ti so titena ala veyan ni chamlengene ati ngoti vacances ala ko Nyeti fanala so damana ngombeti fateb alekrembeni 100% alimiti tene ayamba amolenge koso si ekinango tati tene asinangu nyambe nango iti kota ungo tereso na kusala ni aketondani ande na lango balaka ndoni mbamba tinzeti wikida titena undi na lango bale utati nzeti jie tiundi na kapati ya kutasangu chichi la kwiso ichi fanala sombeni kapati bongo molongo wala so ti tamburango ni sosi akemeni ngati wanguru abagigila so na batati bongi sosi adi irini tambulangangu sosi akebumbi ti tambulangangu ngana bumbi ti angbene a enfant de troupe si alekerani asango landoni na yangati Martine Gayo ngana Ken Priva Likundu Pingbango yengo tere so eke na popoti a bumbi ti a tambula Chia wanguru use so aike tambula ngangu
nga na bombi si angene amolenge so amandambe ti na da l'école ja turugu so ayiri ala a enfant de troupe akokapa na yati mbeni tambula ti wanguru biri na PK9 na Bangui tongonda ti bombi so alondo na PK9 si agombimbimbi aunzi na mbage ti sekia na gbagba ti gbeyon biakama solo eke président d'honneur ti ayita ti bombi ti tambula ngangu ima lo solo eke Martin Akem solo eke président ti ayita so aeke ti tambula ngangu solo fa bibetilo na Congo Kapa na yati tambula so association ti ni akati tengana isara sport titana e warase c'est dutingoti nandoti TCC donc tous les dimanches là c'est que sarani c'est guriti gaunda président d'honneur titana mais gila que sarani na miloti so est-ce que possibilité da titana irambe nambati aga gungna yi si sarani apa aketonga so si le Yeda si ba présidenti association tia ayeteni so puisque alala ala ke tambula mingi titana ala boto ina ya tambula ni a si présidenti association tia ayeteni monsieur Kokate Joachim le Yeda si laso ina la ibungbe isara marche so a duti présidenti amical ti angbene a enfant de troupe lo façon ngia si betulo mingi ndali ti tambulango ti awanguru so ala londo ti tena kokapa na yani na lo unda si yeni angbagi lako etonga so bangondo timbi mbiba na nzonile beti anjere mingi so si na ita ti tambulanga ngu et tambulako de PK9 jusqu'à ici Nanzila et puis proposition ti tambulane alondo na ita ti mbagi ti tambula ngangu so la tena ici Yeda et puis ina le sara tambula ako ikite ka ici incident ako akeda pepe il m'a quand même soin ti informé à kota zo ti kodro ti tena inga que marcha tambula to sur pas kota zo kodro inga pourquoi parce que amical ti ancien enfant de troupe surtout mokawara turugu so angbati sara kwa na gbati drapeau et puis mokawara civil. Donc à Marta tambula attention il faut qu'à kota su kodro ainga pourquoi il tambula akenzone inga so ini kapati pokonde akaita ti so akenaya ti amical ti angbene a enfant de troupe si ala ke fande ndwasi ala limbi ti kokapada ti pomolongo sina ndwasi ala limbi ande ti tene abumbi tere tarata asangu chawangu swakanga yanga tia kutasangu tie chila kusono dali mochibi Afrika nanga jikodro ikiri singla na la kweseda chipoti banga na tima asangu su yako ala ndo pepetenti na chipenze ngongala ki warandi asangu su kwena ngachi munju tendere ala ngbanzoni